to say ene me was special guest will show you so what in the way nyame nipa na ene yen komo no niema bebre ne Christian life ye behwe niema ekutia Christopher wa asase we so na eduru bebi ana niema ya jinsamu na yehunu ba bi en fa yiti fati ne nyame chiame on nyame so de o chiame ane so no kasa fo ene ebedi nkomo pi bare ene auto Ghana fo me show you o ma be pie so say the tie bia no say a free necro no say onim say do Tuesday tia sia now e dia na ekoso wo ka nim ti wo ka no a wotwie no o ka no a wotwie ni wo a wote ka no mu no say do Tuesday me no be di nkomo kakra afa ka na woti mu no ho ene auto Ghana fo e wo ha ma me mo akwaba sima be dubi na me no mo monitor na ene me ni nyame chiame enso ewo enkomo ewo ha ne we di nkomo e bi kura watie no a ene komo ba bi e be fa no ono akura be gini nsam on pecha o de besoa on pecha o de besoa okay auto Ghana for ewo ha masa me mo akwaba ya aja be ma na ho te sei nyame dum ma feel wi chene ni atare no amumre bi che wate thank you kedu edu Tuesday si aran kama jimu che no majimu atare bi na msomete ya enokre tamio akwaba me Joseph Oburu na ho te sei nyankopa adum ti me ho ya pa okay me ba cho ya fro sei Mediane Eric Owusu Kakari Eric Deputy Welfare Officer okay ewo Auto GH Automobile Artisan Ghana Auto GH for short mate be ma wo so udin de sei yo me so ye frame John Ejiri okay na dodoa frame Oluma okay ano na ye ma hotedin okay me so me ye ekue ni kasamafo abedi akiri okay Deputy PR okay nanze mi unze mkopi otumfo ho ekochia no eno achi mi hu se social media mo ne nam ho saa eyeku ben yo auto Ghana eye afitafo okay mechanics and electricians okay straighters welders organizers okay and yenyan kabumu okay say de abrofo de ka adwumadi ekọ no ekọ different level on ekọ kra nya say ekọ sa enti say ye ni akira ebe kakra no ebnema ba gi ensem ebe system no be basa wontumi nye ka kra ho okay enti auto Ghana ya base ye beboa obi bia oye ka ho adwuma bia no so we driver we ka wo na we ka ho adwuma we passenger kra no we passenger kra wo tra ka mu no ye be mantete okay wo so benya wo so eno de okay okay abusiafo on say yen de sompa ye abase ye besom ene magazine fo so na tikrom ha di ade bia fa ka ho de yemfa ni agrokra ti auto Ghana for over 30 wonka e wo mi show yi so edu Tuesday on be ba be ma ye nkyerɛkyerɛ kakra e de afa ye ka ho eti eye kuo no eye Kumasi nko ana say the whole Ghana yo medo wasipa eye the whole Ghana across the country and na ya keka ho abomu enti we electrician and I say we mechanics and quad we ka ho adwuma quad across the country ne oba bibia regions ne nyina yo okay there's a more WhatsApp group your WhatsApp group enti say obi tie mesisi ana otie Facebook Sompa 93.1 FM na say bi o takrade e bi o takwa o ye fitani o pese obe join ni kuo no a enye sikasem bia oh oni ye no be di hon komo actually your registration fee or how you okay no abeka ho okay na you do to platform so okay you be di kind do to first platform na for migration migration okay afei no di komo kakra afei na push you ko official chambers okay hon so your platform for ho na you try there didn't komo ka ho okay there's a group
mode ebehwe enimre mu kasa eba no yes kwan ye betumi afa so a de emfa ne se bia me ye fitani na me join ni mu a na se ebia me de me card na ma na se bia obi de ne card ba se menye maduru ba bia eye bunu mu a me hu nani so a na se group no de na mutimi ye de bo nipa kro yo se me ba mu a ya ye ni bibi se ye woni pakuo bi a omudi dwuma ma ye from researchers okay researchers ni dwuma di omudi ma ye ne sese the platform no we adwuma bi na ho kire wa ase se wo ba platform so be report me ye ka we ho adwuma ka na eye afi we model ana ye engine type we ni sim dwuma di a me di ni but ma beduru ha mapem ntumi encross ha enkomani okay ntumi hiamwa na wagya da message no platform so okay wugya no so a researchers ndi omudwumadi omudi ndi an se omoto omafidi hu okay ansa na broni de kai beba abonten no oye no dem okay ansa no de pi nti bibia no o data e faka bia ho ho okay obebie data no na afi obie data na no why research no okay no why information no se wo se onu di nkomo wo out of platform okay onu be di nkomo platform no amo akwankere okay sometimes no bi okra onu ye video call said be ya de na wo kire wona nkasa no betima te ase no okay enti bibia ye wia na afi wo de aba platform no so say wudi sanse mu ibeto so no siasie na ni peko wi afro wa mo ayin sisie no yes what we okay me giri say good adwen papa no mafa no nti ye beta no modi nkomo ba de nei onse me show ide me ka say dom a etie no edoso enne no say baka edin na mo betimi aka fa ka ho e de a kire yen a enne yetie Sompa nwumre yi e wo Sompa driver yi so say ebia me ye driver ni me ye trotro driver ebia taxi na metwi ebi kura Uber na metwi e na anase ebia me ankasa me o me private car metimu sisi a mu obibi wo car ho anne mo beka ho asam agire yeah okay de he na mo ka ho asam meda wasipa ene na ye hye dwumadi yase na ye chia atiefo okay ene ahwefo nyina ne achia kurowura nso ka ho dwumadi no ene ma bebre ene wo ka ho okay na ene ye be hyase a indicator light ewo instrumental panel aye dashboard na enimu no okay indicators light bebre wo ho a ema o signal anase e kire o say fault abaka ni mu a wodi behu hu say light bi aso asi super e kire o say bbc fault to be developing ti okay so hwe ho asem ka okay bebre na encheck sa de no bebre na encheck sa de no ja de amahu no drivers no ho say baby o mani wo pa ye fuel gauge ngo apart from hot there ndu fro taxi na be say na me kwa na me sare na madwene ho a taxi drivers mpese da kro meyi ma no omunya ya bo so mabubo pipa bi no me ahyefu no me dey atoso da bi ona I don't know what they to hire there so ohun sa te call for man na dey ma no enti on be so ordinary be he say call for kezi ya ye hu no nti na ada bi o me paper atoso no okay no wa twi kakra na wa be ho kakra no wa hwe say e call for ma okay enti na ti say e ho no wo ye driver ni a enne auto Ghana de mo pesa mo ka kire ye ni say wo ye driver ni nko ade a sa o dashboard no so ho no light e wo ho nyina no e wo se wo hunu ni bia ye de bia ye o so hu de bia ye because broni ye car no o de car ni na ma BBC wachi a unhu okay nti se be ya obehu se bibia si ni nti no e na o de indicator light na ba animu ho mental panel board na nim okay se de be ya obehu tu nya hu sa asope na e ka bibia kire okay so ata say ene ma bibire e do so pa okay because me kai say ebrebi na me ti obi kam na ade me hu ye ni say gia oil no na so e wa animu ana me ka chen say oh gia oil na so na so ono anga kra wo twi car no onim saa signal no say e beto ho a in fact ye gina ya o check ye na ne oil no am say na likia mana kakakra bi chere say ka otum so ko nanim kakra bi a ko bebo engine no be break good enti
it's good ɛna to dan so a ade we bi o won say check engine yes na beto ho check engine no beto ho a wo be say wo be kwa ne wo ma ye bibi na ye free so still na wo ho wo be ye bibi aso still check engine na wo ho to da kure fra bro chire ba check engine na wo ho no kure said ye medika ka kire say adwumadi na abrofo ni di sese ne sanse bibia e data ana ma ye ntino okay car no computer wo na computer no a program car no system nyina de ama no enti wo de car ne nam no for to be a beba engine hu bia na se check engine so kire for to be a beba tire hu bia wo se check engine so kire enti check engine ni di dwumadi kase wo car ni mu a wonye hu check ne se eda so pe se okoye diagnostic kwa bia so ope obi obetumi de afidie siso ama wo na wa hwa de ko de potinti because check no eye niam ahodo bibiri ana wo sese no ba ya bai no ye hwe se ye be man kire sa niam no ma breakdown doso e wo kwan so okay breakdown an kasa dodo abehu anaka bia aka kwa mu na aka kwa fifi ye sa niam okay sanse ohu ade na no obu na ni aguso there be wonim de ya ankasa okay your problem I was see wo man mu ha no obi betumi atiska kotoka kakaka ba ka no nim hu ni de bia within a short time na a break it na ka ho so na ka no board din sika wo de akoto no nyen kwala sika enti sa ne man na sese e pese ye hwe okay ne man kire se ka wurafo driver fo wo a passenger kura wo kofo ka no oso no de se de be ya BBC a de ni kwan se wo ye no nkonkoye na wo kunya amane okay but Otogana madam wase I think say we ye aware fofora me ne mo be ha se aware wo Sompa drive so na menim so eti edru Tuesday bia no a eyete ase na be 10 minutes na mama mo abeka bibi kakra fa ka ho e de a kire ne yesua de in fact menim makunta bia o hyehye enya hwe se one ne yire ne manam ena ohun se overheat akanika okobie bonnet ne nso no na ne yire ne manyina begina na chi ena obie tank ne so ti sada ade ne tu ye na o save ne ma no ekowi akire na nim nyina roye etimi ye sure say ye be hase na Tuesdays bia no nema bia wo ka ho a wo ye driver ni o wo ye car owner wo ye passenger wo sa wo ye de ben wo ya hwe ye to da kra wo tika mu a obetimi bobli ni break na wabɔ no wo se enhye danka to da kra noise na wa akire no se wantimi anka ho asɛm a da bi break no feri a asɛm a beto wo no wo nyina mbekɔ wo mti madam wase se na mo besrae Nyankopɔn ya adoma menim se next week ye be head ahia yeso da wase mati Nyankopɔn ka mo de amaye woni mati am ya adoma e brother bia se de waka no ye be hia de foforo beba segment ne be hwe se ye be man kyerɛkyerɛ ani kwadodo no betumi anya car ho nimde okay aha wo ye driver kra na se utumi nya car ho nimde bi wo ho a wo de car ne nam ne e hapena obetimi aye ho bibi mati madam wase Nyankopɔn nhyira ya be kwe de na me ntia auto GH okay ya chairman Mr James Sahin aka Biggie for real okay chia no ne protocol officer Master Jumai na ya chia regional chairman nyina to de ya chia obu nyina Mr groups no ya chia obia no edasipi okay abusiafo Otogana for na oti wonka e wona menim show yi so no sabre de mo betimi apagya mu na makọ Nyankopɔn nhyira mo menim se wi a ye bedi nkomo akire wenum ye Otogana wonim se edru Nyankopɔn ya adom edru Tuesday bia tiasie nam bre na ya ason sabre de na me catch yourself me was special guest bi ewo me show yi so na ene ye bedi nkomo bebre ene no case na ye case yo but Martini din ye shia pen but ye nhye da ni nkomo but ene de nyame akwa abesra me wo so we nyame chia me so de ye no ko ukokro bia mu a obi ye chia me a udi ni di agro asembeto na yeti we kura no oti kokoso kasa esi chiame so ansa na yate aha enti no ene nyame chiame e wa ha
na banyifo se obi sisi chrodo e matoa meni no bedi nkomo me ma na kwa bansa na wa relax cause meni no be fu wa na ye bedi nko atem do atem eti awuziafo enei nyame a waye madom ne se entansi cause no ho na se ubenya no na wabre nanso ade ba kopa na menim fa Yesu hu ne se etoda de ntie ma Peter na se ba yare fufuo na otimi enya yaresa no na Peter ni Yesu na nam tina nya me wonwa se na se no ofia ko be de kora hu Yesu ko ba bia Yesu wo no wo bre ansa no wako hu no but na se no wo hwa de hu ya ne se Peter di Yesu api ho na kire se komo ni nyina ne se o se oyare fufuo no so ene sorry eno ano no wasori nam ne baabi eti kwame asare ene nyame chiame edin no ye Samuel Labi Jima ene nyame akwa ene ne chiame wa ha nyame akwa mo akwa ba Mira ya mira ya na ho ti say nyame ye shira me nim so ni Bible mu say aben eh sa ora bi na me mpa nfo na me mpa wo dia mo da ho aben ai wo dia mo da ho cause wo be visit kra de wa yi wo che mo da ho oh the kind of Nyankopon nhyira wo but me to nsafre wo no short but be da se and wa ba be srayen say ja opani frɛ wa wontimi nka hwe na Tofiakwa mu afrɛ wo de ase oh masa da bio wo assist na we mpanyufo oh okay abusiafo ene me ne no bebo nkomo e bi kra utie me anwumre ene be hwe Christian life ya de hia me pa na me to sisia na ba me tirim say Nyankopon ka che Jeremia say oye mojato adane na yam no na woni no e kire say odifo bi eni ho a oni na hyase nyame nipa bi eni ho a ofiti prekope na obeye odifo ana obeye sempakani ana obeye kyerɛkyerɛfo dabi ofiri baabi na ye den menim say ansana so ebeye Paul no Damascus ena ohia Yesu ho eno achi ansana ono ebebo na mane akira no ne ase say in fact nipa mihia no obo me ahwe ho asem atome ko aha enti akira say obia wo bibi ansana Nyankopon eto nsa afre no ene meni nyame chiame be di nkomo afri na hyase baabi a wo baabi a wo free ba na dwene mu da because show ye say na menim na onim say obetima abaye nipa kese say oba ministry ni mu no niema be na Nyankopon afa na so aya ono a wotrance dwene ho a aya na ye no wonwa o bibia wabisa Nyankopon amfi no na basa ya yete akire no yesu ebisa nyam bibi no amfi ye a asemba ne ye beka ndi ne san komo yo na me ne nyame chiame e ba be di ho komo na show yi de ka enta mo mpae ni ani abo awie da o ma hena abo awie abona no pa awie ba da we de obo de nyame akwa so obo mpae ansa na ya show na city bompae na ye nhyase tumi rae da wase ma na menim dwumadie Sompa abusuakuo nyina da ne yen atiefo wona ewo dwom wona ekofie yesre se ma inshira emfri yen okasai mu ene ne tie mu mra ne akasima no apon ma ne mfaso na ma banbo a ewo wonsam enye chefa da wase wo Kristo Yesu dinti amen okay nyame chami mama nhyase wankasa he na ofi obi sabio na de hade me pusu kakra ti o de Sedam beze me frefre we buza the question e fa he na nka maboa me ho easy question bi no we bro so da etia King's word for nyina na bantima presby nyina ne teacher university asare ngopo nshira obi a ye free achim oda okay na enam se na ye so attached to ye ma mintina ye nyina adwene ye se ye free achim oda me ka me ma me emma
Okay. Nti nyini ni ehunu se edin la bejima no eye akuapem latte kubase. Okay. Na ye ko home yenu pe. Nti akoye se o ma me free ha na o papa e free ha na watai wo ma me kurumu ade. Na je se ya ye se o ana o free. Okay. But me nchipa de me akuapem ni. Okay. Aye free latte kubi ase me father side. Okay. Na me ma me nso free achimoda old town. Okay. Pachai. Ndi enhwe on say etoda menim say awarefo bebre hya ase ebi kura wo ho a obun say separation na ba na wait ha tie basa ebia hwan chen na wotena nipa no kwan be na wo befa so ebia sukukom toda kura krom ha memma de oni wo ba nya asem na ode aso ama enkwada na ewo eti wunyini no uhun se wo ne wo maame ne wo papa ena na tie ana se na omontamo ate no omo tena ya akosi se ba mu wo fa me papa Ephraim and then 4 days and a year 17 years ago. Oh, okay. But na me papa ya himfi krache I can bro from say traditional council registrar or Asante Mampong. Ya Mampong haya. Okay. Inti no Mampong na betena from Mofrabri mu na ye di free oda no. Na ye betena Mampong. Inti Mampong na me call school free P4. Okay. E dey buy ya be wie JSS. Okay. Ti me kan say me Mofrabri mu nyina ade. Na esa Asante Mampong na metena ye. Okay. Mampong low cost free Mampong ko ademra. O trust station ko fa video city so. Video city wa okay. So abeti esi na say o na mu ho na ye Mampong tade mu ho na pa twan tade na video city wa nti won say minim ho kakra fosro na fa left na ko new market nche mu no esi o mamu o kama ho na Presby we for new life okay. Town Presby okay. O fa na chiri a o ko akopia ademra ne low cost okay. O fa ho a o kopia chiri fa so ne ko fi sapon okay aha because Mampong na maami bi won e fe no kantanka no e choba be pa cho no kre me maami no I said boy say ni Mampong no choba na yare wow eti yenhwe unse etoda obi ba betimi abeto na awofo no no me true Christian but obi sukura wo ho a onhye da mfa nyame nya hwe because before say obenya uni nyankopon benya kanta no na che say ahyase no ntitie bi because enemrantie ne mmaba wa yaba no toda kra ye maame ne papa ekwa asore kama but ye nya time ma wo mo enti wo hyase no say na na tie parents na Menim say na me maame call Salvation Army okay enti from Salvation Army wo achimoda no na omo bete Assemblies of God Odani or Bruno in Jamaica and you will fear a popular Jamaica if it is the Lord. Okay. And it is the Lord ni if you need opposite one or so for also suffer better ya omodete Assemblies of God. I know ye very strong member. Then he transfer by I call Asante Mampong no nature say me papa enko asoribia me maame so enko asoribia mu anu akosra Assemblies for kakra kusi say me papa me enko asori e no se ani obekọ asori do obekọ no na asori o ye Presby na ma me so okay se Presby ni asori a wo pese wo kọ de me jai me de no na me abeka ho to make sure say wo kọ asori na numu na me papa be yare ya e ka to ne bro na che senka wa film okay nti numu na me ma me frase se ahomachen paebo ni ade nti afi mete empaibo ni ade na sabre no to osofoba estanyameche okay Reverend estanyameche ya ni ade ne ada that time na program ministry mabo radio fufu no problem Capital Radio ne Garden City morning devotion abeba baso ni ade sata na eja osai kwame the graft osai kwame ni na I think pankro no e sojani omye na homache a ene of many amede jemu ene ade nti no mo de omobobo mpaya ede na musa anti mi papa enwuo no a na ni be bre so no so be kwa asore no de ani bre no e be sua yen so na de musuo mo na kwasi adaidu na se men kwa asore no ko na so be kafie wa beto kakanka ya mfam pai bo na de kwa asore ye de mabo okay nti no we nya fe na be bo ho pai wo ma da ho nti de wo nkwa wo da mi enkomra nti na amaru si do bi empe wa na then any church sa na ko nti we went to church not because ope
that be and that strong duress one con some papa no so wa yeah obey say wutu and yeah wow a giant and kasa na me ma me smallish very cute okay me ma me pe okay me fa me ma me na so man we are hanging say obebo to fa na so fa nyame baby obeto afa no okay abusiafo nyame chiame na dodo no afre no sofu jima say jima me boa pacho labi jima okay on say enen komo no baby e de nam no wo de onima so e nyame chiame obompa ya hodo niam bebre wo ho asisie eno nko na oni but am so okra bia na interview we ontie bi da say ya do suku afa abusua mu no jumadi e fa no na menim etoda niam bia bi kura obi a woni no watini din unim bibi fa no ho aha ne ka no ha awuziafo na sama o ka no na che se ne papa yade bo no a wanguo no ese mommy so sora homachene no obo mpa ya aya ode mo ka ho ana baby on ka ho ba bete okay wo bete the way anikunu wu na nani abre no na timi se ne mpa ebo no formula bi anhye dan anim okay ase de nyame gina ho a e wo se nyame sa ne yare na nyame ensa ne wo se asa just wo so sa nyame so na na sa just force no no na if you there or starting in bible na obi ate so it started ringing a bell wo yin nyina ye na komam ne este nyame che nwom a ye bobobobo na it is ana e be form ye ne praise bia ye de yen eko uvre mu sabre ni mu asante mampon ana na ba bia ne yete na se adwuma na ye ma o adwuma pani bia kwa bangalo na akotes tini e for low cost isi akwa be ko ho agu timba power 4 low cost number 4 okay tim penifon ne o ntina fe praise before ba ho e be hu se o sa ademra ne sa area mu ho no praise asori bia eni ho nti no mba tv okay ede ma ye na ma me nso ejina mu de me papa nti na afi yen ye de start asori no ankasa children service okay nti yen ye pioneers ye de start children service ba ko wo yesisi a oyepa a oye encounter anadwo fe ni general oh the general na say oh the general so the menu anu no menu okay zabe no so wo mampon menu ni nyina ti me general ne bibiri keka ho sa brand na chesa afi ni children service for no ye ginam wow all the nyame so ai because the general no powerful cruise ni nyina obi abedi sofo na se yedi nkomo ba be ba okay uziafo aha aya Sompa 93.1 FM say anwumre wutie show ya papa we nipa ni ho agro na wo ahobrase so woni ne kasa ohun say yes nyankopon ni di nkomo enani mo bebre wo ho a me bebisa no efa nyame ho toda aya na a Christopher ya bamabu ko se dru ba bi a o hwehwe bibia fri nyankopon ho aya na ayese obeye ayese wonye na ma bamu abu toda so kra ye wo challenges problem no why ni free no ene me ni nyame chiame be di nkobo ya hwe papa ayesa no me yese school time boy a wo school mampon so de minim ho pa na mka se me matra ho nti minim ho pa wan shedan hie obi o ye killer ebia bia o maame ye mpaibofo o papa ye good but utim ko hie obi o school no ye killer ono a waye no hu nwunu waye no ho hyehye obefa kwan bi so atimi adada wadwede school time wan hie bi sa dabi ma ni boni ansakra me ni boni se na me ye boni na me sakrai okay ne mom no medde nyamesom onkwala bremu a tafi nyamesom ni nyini ni mom na boni so nyini wo mimu samum I say obi adiboni ano so abehie rade yeah me de ne de when the best in me was coming up that is when the beast in me was also growing serious ne papa nyina ifra say nyina bom sabre no because obi a me wo me start preaching am P6 okay P6 ebema kwan called JSS the JSS one the teacher obi preach ama okay and I'm saying as you meet me aye enso na me boa o am de vim kugina man preaching we crown the school ni nyina so ame nti ho no na say me de be chaplain e wo school mo nti me tie preaching na okay ti say de make say me tie na homache okay am de akwaji me dia wia
oh school ntimi mentedi ane ma ne toma me dia ne ade amaru mum kra na ma sponsorship se ade ane ti ye cheche post no untimi mfa mo bia ayi da ho ai mi a okay at the time I was like am ye chaplain kra ma enu na me nyai okay it no even school mu on sabre ni mu no me the first person ye yi me officially say we a chaplain don't we seniors ni bia no me empire before okay at me ba gi me din wo sa kwan ne so okay ndi awie JSS okay atro wie nti atro wie ye no me general ne adese ka ho nyina ne ye nyina yete low cost ade mra ne ade ne organize emra nche ne mama wa sabre no mtro BC ni nyina okay ewo video city e de ye empire bo sada no e da onyankopon ase okay internet the outdoor of adomo nyame de adome sabre no anso no ene ye the outdoor of the nabon sam so pese oyo ai awusiafo ye bedi hon komo because ho hiame ho hiame papa hwe uhia nipa oka no kra so nyame de nsaka na ono de nsaka no toda obi wo ho a abrabo mu no onhya ase yi but na wie ye no na obi wie yi obi so kra wo ho a ohya ase yi eba mfimfin ba bi a na niam ya agego ebe eyetirimu de ana eye nyeje so ana de ne siye a fei de obi anka hyase maame ne papa ade na fa training mu children's ayi won wo ho na afei de o nyini no de ne besi wo kwan mu yamfa asra kese ema aperitivo eye drink a eye kuma bi na eye herbs free Italy abonten so na bae adwuma bi na eye ewo nipadua num ewura nipadua num a eyi mu efinu nyina free ho srade wo mu nyina enane free ho enti ade efe no stroke woni no bo nsa ho se onom aperitivo a uni problem enti me kamfo aperitivo di amount eye Catius marketing na akofa aba freyen e wo 0246 270 221 0246 270 221 na ye no emmon komo wuhie a na waji mizo fidelity for say agent for nyina no nyakopon ya adoma Wednesday we no Thursday omo ebeye meeting bi meka ho asoma kire na omo fra me no so ye wa binchi sisi ya ye to mizo na me say wow say the mizo de ba bia me pacho me kamfo mizo eye ahodo mienu ye o mixed fruit ene ye o mango one na ni nyina taste no enhia so de she fridge mu ansa na wanom eye kama obi onum bibia be dia dance ye say edin se mizo onum a betima gyae no mti wo ama no ne na utie me wanya yie bi party bi aware bi na person ware eye mizo ena me pese me kamfo ede amount eno danche a ode ni nua ne nam ye fe no miza 5G wo de oyire fi na wo ko ba bi e ton drink bi asema me 5G guarana wom grapes fruit wom ginseng wom ena green tea enso eka ho sa niam anum yi ena yakani nyina abo ano natural one ena yedi agu 5G num bomodin na pebi say me kan no 0246 270 221 abawa post office ho a ubenya bi bi kan supermarket ono no kra de abusiafo o wachemoda ubenya bi e won ho adom ni asomdue junction after Baptist University abuakwa ubenya bi e wo ho oba Sompa ha ebi e wo ha sanso ena de woni kire ehwa overseas a udu 21st clinic ho a obehun se ebi e wo ho ene VIP car park ho kra no Asafo branch ho na no ubenya bi e wo ho sanso ena tano so ubenya bi ho freyen number me de ma no 0246 270 221 0246 270 221 ofra baby a wo pe bi atu bia no ye be kire dudu bi a wo pe no ye de bebre ama ho atimi ato nyame chiame mani ji me fro nyame chiame no me pe sadi ni ame de eti Saturday no a mu hiehyia dom a mu se mu da nyankopon ase no bien ici drink no se afɛ ne sɛ miso
deɛ na si wɔ hɔ bɛbɔ atra koraa dabi ɛhɔ hia me ɛhɔ hia me ɔn sɛ ayɛ na nneɛma sɛ papa hyɛ yɛ nkura ne ɛma nipa hunu sɛ no ɛmfa wo ne tibia wakɔm that's it nyame bɛtumi de ne nsa aka wo wobɛtumi ayɛ biribi sometimes ayɛ na adeɛ ama ni gye paa titiriw ɛwɔ David ho ɛyɛ sɛ wopɛ nipa a wadi nsɛmfo paa wɔ Bible mu a David ɛyɛ one but nyame sɛ wɔyɛ man after my own heart nyame pɛ David asɛm kɛkɛ nti wonya time na wosua David story a wobɛhu sɛ ne nsɛmfo ne nneɛmafo a wayɛ nyinaa akyi no onya berɛ kakra bi ma Nyankopɔn no nyame de ne nsa aka no nti papa deɛ ne siyɛ yo I friend na minimo we na minim say never now nim say kwashi say na be come no mizo answer na me nya hode well they say that was the first na lady bi okay osne me mfie ba ko ana mienu okay bibi nti bi din yeah of mama wow and that was the first time I mean no enya mpamu agro wo ya asore no awie ai nana okay awie abonti me nkon very explicit I know me it you it as oda ho no bi preprel okay obi da as wada as obi no be preprel yeah sun started to the offensive one ko be and say one na from pa ai video city one no mo ye prayers no ya wie no see ya wie amade asa okay very 11 okay it we do be see ahomache 4 ai na wa ye bibia kire wo say odo o no otonyom pa be si ne nyina sisi a waware osofo mo fra 5 okay but me question is na wa ye bibi a kire wo say e bia wo show bibi say odo asempe unze mo fra se de yeah asma me ken afi ne obekọ secondary school enye so wakọ secondary school wo JSS ni afi na obekọ secondary school enti no sebe se yo do na se aye ahote ana ahode no wonim de enhye da enko animu but the animu ani say ana mostly we wo ba ana be ma otai ne nanti ana se open asem that is how it started enti me de nyame ayi madom enya Kumase Anglican Secondary School okay akọ that's o ka me pacho you hey ene o man hina busia afo de bi ai o ban he me senior Lord Kenya money ade ba me wie yi na second term na me wie okay ai form 1 second term na nyame ye madom me de school no aba wie adan wo ye boni bi ana da bi enti me medru school mo hono no mo nim se me ye sofo JSS ni nyina no de obu ama me wo school nim abompire man crofo be 55 sabre na mo nyina sakra sisi ya no be 20 eda so ya sofo wow omo ejina mo denden ejimi na me jimi din se abrantie bi abaye spiritual ba ne was spiritual bi wa no otumika okay anyway the abenya smallest spiritual bi wa on pekasa yeah na wo ye mpaibo ndi my me din je na ba ma senior fo mpo boa me isi mentade ena information free ba sa akwana mo so no so this of or obi nyimo. Hey, so the mess was coming with a message, the test was coming with a testimony. Wow. It, you know, maybe left and at the same time right. When nipa wo enam wo so abehunu nyame ene ofe so wahunu born into no na mo born ne so sore mpo atia wo forgetting say wo akro na wodi bone no ana nyame san fa wo akro ya so abo no ama ono anya baabi agina ana minim say nyame sumu no so oba na so ho to chima won a wo bo a wo man no mo mpo o ma adwene o mo so mo hote no dwuma o mo di bedi wo no ejini minya sa baptism of criticism. Okay. Baptism of betrayal and any disloyalty from a mofrase. Nti makoma de asene na mede nam. Nti sabre ni mu no. But na nya nunti na menti me we school but still na dom no eye kese a me wo hwan ye me se me preach. Ye me se me preach say ne ya na me nim say yetimi etoto adom yie edi nimde eka ho but na me nim say e adom a because asori bi sa me brain mo so for pani wo we fani Peter Kwabena. Okay. Muzo ko asafa bi omototo nam ne soro ho. Okay. E ho na sori e wo. Abofra ma ba me teach children service ho. Children service ne ya bonten. Obe starting in Bible no say abuburo bi abesi opani bi so wo aso dem ha.
ndu odi abuburu n'achi bra odi abuburu n'achi a me so no begina no no ohye yi consent munim so soft penny me so me hu me soft penny bi a me oh yes that time no attend kra say me no obi nyem de ntia me kompa bon say rade nkra nyinyi say no kra yeah if you are won to me awo eyi me free children service ho okay e de me bet na baby asofo ete. Then I got to know. So onyame related to nipa according to full condition. Okay. Nemo onyame related to you according to his revelation for you. Wow. Ono ne di your woman no no wanante. Na nya nea wo na mu nti nya wama ne nemo ma ni mane. Okay. But me sana minnim nti na I am beginning to work with God based on my money na me nemu no. Nemo ma nya nyame mane ya e kire se ni mobro hun na doye e dooso. Nemo mo no se chiampo a emui na se bumpu otumi se ni moja ni nto sanka etoa ejida bia no nyame de ache me de but I was walking in guilt. Okay. Kobo bebrichi 18 ya waye biribi na wunnim but the point is say nyame de ache wo kra no wo mfa nche wo ho. When God forgives you, the best thing you have to do is to forgive yourself. It may ministry no one what to be mirika epra onzo wo sports na yonkofo bi omo nko bi omo tai wa kire omo kuta structure na yeah first aid for no ti me de no ti what ahwe ye sorry ko nsuo na bo ahina enya hwe de atu bi enya hwe wasum nyame na se wato nsem wasum nyame na opema wasum nyame na bibi bon ya to ntidi en oyoduyefo kese se bibi tochima ye ho a ne ahoye ma me no obeya ma so intafide na nka bonsam de yen as me mess na nko de akele me sabre no me mofrase no ebedane me strength and me message ndo bi hyiam na oka chem se no aya na mabuzan se ntidi me mpo nyame agye me na wo. So that is when my strength came. Nyangobon ya adom ma abofra na ye wo no se se wo fie friend Christabel we a all con in nurse and anytime I see her I see the strength of God. Me hunu obi a otofo nyame pagya no. Me hunu obi a encourage, me hunu obi a at the tender age nioma boni timi to no nenso rade se mabasa eda wo so. Ma me fa wo ntwem se bra na abrantie no edwane afri ni nua Esau ho no. Yeah. Jacob. O se wo ye 90 kwitafo o sisi me mpri no no. Yeah. O share rade ne rade a address ne esiye e wo ne Esau ntem. Nemu merade address inshire danenim. Wow. God does not consult our past to determine our future. Okay. Ama onhwe achi no de akere da ache. Ni mobru hu ne so oye alpha ni omega. Enjudi de omega ne entwam na yen alpha. Bezem kire se oye ahyase ne awie ya de atwam awie na ekonenko. Ne yen hwe de onyame obefri ase se oye. So this became my strength. Ejimenya entoto ye papa ena afi na dom na be ye kese ne ade me de mi jai school no class na ya me do be adwuma wo di school ye de obisi ye pentema ase ka ena de me de exams man tru bi e ba ye na kire se nyame adom ye yimedi because one choice exams ni bi but ye me tro ye na me ye 7 subjects okay me nya A5 B2 na utimi se yara okay na me ye koye general as no me be ye economics be ye me is elective trip because me nije twi ne brofo ho okay janum na me de na mua na chese school ne de me to ne pahwe a me ye ma gyense ne na me dwuma na afi de me di bewuram nti me di bewuram de sa abran general de oda so eko school okay set kwa me gyen da so ko school ene me nkrofo ni nyina ba me de na ye se nhye da enko yi nti me de metankobo atwea be poso kakra okay atwea be poso na me de ko hia osofo be fen Ernest ne ne ko kwawu be pon koya asori kakra ho na msan ba atwea na mde be shi oba bia friend part frame koye na sorry man wa shaman nta shaman na metena ho no kakra Lebanon zone 2 okay aje kojo area mu ho ti me bo onum kakra ba 2 years that 2 years ne so na me na mfonom na me no be start secondary school no omo bra so omo be wie okay to mo so be yem pai ba de nyame ase dey see 3 years ago ne say see ba we there na me ho odene nti me kan won a ye invite wom e ho no but omo ye no obo ase nti me ye no obo ase wie na brand team no say da bi say de otie de o say ma ko hu ma me bi ye bone mrane abrewa sisi wasante mampo but ne din de message o theater kra e wo obo ase na ne ku ye man speni pa ma me fan ku no mo mpa ebobu opompora park ne so na nhwe do nyame beye
today I me ko hu maame no kwa me ne me nua nkwala boni mu de general me nua ketwa mfiem de o chen me afia na abosumi bi ti me fa no me nua ketwa asa na ye koye nti saa bre me na ye se me di sofo na eginam no ne bra ye koye anchire na me maame ba na ye me e wo obo ase nti me tena obo ase nso kakra pa Menim obo ase far from kwabra for so kosi tutu kane ade a na ho nso nya me ye madum na ye pamo me free asori nim DJ na me koye ye programs a asoro no kra na omo de me ato ano me nhye de nya time emma wo na Menim se afi no nyame dwuma no eni hia enko na Menim se nyame dwuma no eni hia enko me nsonwa nti mabenya danfo bi a ono nsonwa da bia me kra mbu ndi ano afre me apa me choose ma me moni di bi nti di bete but me ka ewu an de ho ati bi se wa woni mo ho nti wo da de di kan no je onye wo kwa na de ewu okay na me fa npa wo ahye cause doma be go me preach sabre no me invite me Menim paboa Tofiakwa me nante ye 2 years wo bo ase na me share man paboa yes sister BTS is your friend Juliet Ampa is your Accra or Facebook on my summer maker also for back on so friend Frank on media maker Franklin wa Accra on so share is your media maker omo bo ase omo nim sabre ni nim what I am talking about because also nkofie nti wa ba ne a fugitive wa ba stubborn wa ba asesa nti no hwan nchen e na asori na woda no sisi ya pamwo nti makwa akoda madam fo nchen paboa bibie no nti afi wu paboa no na me share na enye yize sa mokwa wo share fata o se na asori wo ja satanize die enwum bia me peye fache onye fu nyame maka ni winchi ejai eto na e wa agenda ni gidigidi nyame sem ne mpa boto aso na so fo say wo ya de nti next week sambra mekoya uja fa pe pampa boa no ntimi de mi se wo no anu asa akọtọ foforo okay ntimi mi se dada nde enu grade enko next week foforo na mi san be ginem kra na me de foforo na me hu dada no so a ehye unia na ene ye san ko zo David aso na ekọ na boys and girls de bi o mu hunu se o shampa boa ba ko mba shiri nti na me mfa me mpa boa ne ma mo ze ne wo phone bi ketwa Motorola ni tika kaka e bele na etwa no yes abona abo 10 asori freme we phone barely ni twa no unyampaboa nche unyampaboa serious but share ade bi a watwe mu a wonsa anka no ebere bi bedru no na eda opona no ene pampaboa me de ye de nyame ho nyame oye sronko pampaboa ye de pampaboa ne me de pampaboa be ye de edi ho na fe me hunu aho kire se de aho kire ne etie na nya asem ketwa ene na mu anu nyankopon ye madum nya madam for Frank nchen okay ana Frank ne nso wo ma omo ba ne ho ato omo ba na am se me da ho nti no ntimi nye de opeso ye ti na so fa so de ehye nkom e wo dayem so aso dan na makomi krum e wo achimo da na nyame de me ye adwuma ho no ntimi pede am nkomi krum dise asema bra yi kan de so be ne dey wakasa samri ni mana me maame nso e freme se ba bi o matu akotena wo dan no mo te praise before fro e wo ho enti me mra na so me nya me praise de me de ye de kan because me ndi praise so fo bi a JY na me call me be ye prayer secretary JY and a general be ye president okay free ono me praise bi de afina me say be sua him no so de bra me de me mfi no enti 1 month na me call enti dako according to me ma me no so for open we friend Emmanuel ya wagin okay Mr. sorry enim no ya gina ho no ka che ma me se kwaku ba na wogina station sabre na me ma me kire so na me gina station ba na me nya 3 CDs am di free mam oboase e de akọ achimoda 3 Ghana CDs it is Julia me kan na koji ne ma me bi di sika 10 CDs e na ode ebre me na metena ka mu puwa na me de kodu achem oda titesi ade kuntunu ahwan nchi ama banechi bonyum kakra hey yeah in fact
Come on, come on. What don't seem more anymore. Tutu manamo wa sendi anase. Yeah, bless me. I think bless me. Yes. Me watch mume pe mami wa mume pe mami na wa requesting them. Me sure say nana ya mume pe mami. I was here for say ene utia. But agimi nsem. O hwe said de o kan nsem no a. E kire say ewiase ni da so ho ma obia. Sere kodwofo su kan no ene da so e wo ho ma obia. You want me free so na o me bless me no mami. Why ha. Na waka niema bi wo ha me pese ye hye no nso. 1 se na utie sofo jima ose na ope 10 cedis sorry 3 cedis onya okofa no way na just obi ye na dom na wakofa ne maami mpo bi die sika ade ama no ansa na watima akodi nchi afadi akwa akoduru say adom no wono so empaboa na be ma hye ma mpaboa I think I'm say enra say na no mi hu ade bi wo Facebook so fo bi so wo Nigeria so wo hin ono ma mpaboa nko na wo he menim Facebook menim yima say mo hunu sa ade no wo ayi a ai chese on the team say man no hell no gina so na ne mpabo sha no na we de enye say that be bless me na me pe o bless me na me pe because I don't know what request o de for bless me no mame eti abusiafo na wo hwe say obi a open mpaboa na just wokofa man mpaboa hye na ye frɛ no asemo don't see mo nyone bi ni ha any case na you okay mama hwe say mama mi mo we hwe say e bia no ade a bi ba so yentie we mra
nyame chiame edru baby na I say ni so kra wom toda na oka wachi a niam bi o ha wafa mu a na agya wa reho go me kai say all kan nsem no odwini ebi adabi o court bia bi mu na ope bibi kakra mpo aye ene nyankopon hira no baba na wonim se obedu ba bia odwi kafra entansi enken enimu so so bonten ye senke fe nkra inshira ne adwo nyame a wa ma anya hana ma atamfo nse wa ma ye kra frim se de anoma free feeding so for feeding mo wie no sin feeding na bubu do wi o se metiase ne na ye wo menumu da okay radi mu na mekra be hwa ne ho ahobrasefo be hu na wani ache na menim se be ye se meka se na menim ana meboa na menim se otrinini amane doso na nso radi ni free ni nyinem de me fa mu mofrase na ye nioma mienu de enye ni nyina na ye bronsam na efa ye inexperience maturity on ze me me ma me no maintenance se nka me wo ma wo fo na ase anke there a lot of things anko mo nhwe ma me nkum okay de njino ba tampa be wo ho no no obedi de eja ne ba but if you am a favorable am me sabre no I felt to say also ko yunyam djuma to free fie na wo ko yunyam djuma and I want to encourage everybody who feel so nyame edenense aka opeso yunyam djuma ne say power without control e be disaster okay it is onyankopon afre wa you still need to be under some good people not people okay. Good people who understand your call and your ministry say they be ombeti me e de wanamo esisi na o ma church ye this is the things I lack okay and I mean don't yankopon say me nyame ebra me start ye no okay bankrofobia nyame intine nia me fa mu no omo mfa mu bi because I can speak to them not only from the Bible but from my personal experience adwo nyame afro na wusua 3 ya o de ko wusua 3 ye no e fa nyame frɛ no e kan because Bible class a false balancing is an abomination to God. To cut a long story short, you know, I about that. I'm a software no hume. Freddy software no so I don't want to so. Name na sorry ne nyam kwala sorry into one train kakra. Nti no ukwada ma hiti pass me preach am man preach. Na ni morning devotion no nipa be sabre no me 9. Ya man preach. Ya wada ya man preach fia da man preach. Na me ndo omo nye. Ba menim bi nti asofo no ye say Saturday no omo mbrante nipa no so tie be ka 5 e na ojai ma me say ohwe me sabre na me ya say me wa dom na wo kama hye sa but eni no fe na Matthias sometimes ye gini pedi dodo before you entrust something into some people's life you must see it and know say the papa na me dia di manual timon devotion nipa 5 na eja mi show onipa ba o se dey biara wo de won sabe yo no fo ho den nyina ayo if it's nim de ni nyansa ni asama ando a okon dimire sa soro na me nya na homache na me nim say me first and last man fa ni agro nya me sama e wo me mu a te se na me de o me wiase nyina God shall surely visit you nya me beba be hwe wampa ebra Joseph ewu no a okache ni nua no say mo me bewu na nso nya me beba abehwe mo te na me di preach sabre na nya sem keto so hey we are de te na adwada abeya te adam ye ebna adam ye edu kwada na ni pa be 9 no ni e ko 20 the following Wednesday ni e ko 40 the following week ni e ko 100 it na was me best start kwada empire me krada kwada ma mi kwada best start kwada empire kwada ni mu no e no mu se no ade na no ya ye de ne tie ni yemfa me nko akropon ye papa bi e fe na aboa ofe o ye deliverance ni ade na me nko ye ntete ye ntiti yeni mu ameboa me ho akono ene asu president na e wo hono komba ye mpaebo abo ofe no bebe bi ena opani kwadwo kire nso bebe de no momfa me kona baabi okay ena omde me share baabi eduru mi so na chesa agensem no mze o na za abo ofe ho ntiti enkra wapa ho ena manya nko bio idi a me ka so nya me enu nya se wokọ ochimodan ye fie o komiti sesa
baby a praise asɔre no wɔ no ɛne baby a yɛfie wɔ no ɛte sɛ me ne wo ntɛm a onyame nam mmea me so ɛne me maame ɛne ɔsɔfo yɛ agye nso na te asɔre no asisi yɛfrɛ no Calvary congregation a wɔmanya asɔfoɔ bɛyɛ mmienu anaa mmiɛnsa koraa yɛ transformer. It is a growing church. Nti me kwa me do Nyankopɔn ase sɛ saa yɛn nso Nyankopɔn ntimi fa yɛn so ɛde yɛ biribi Bible so ɔman bi adɔma no ho kwa no Awurade no ankasa de ne yɛ ne a ɔpɛ janum no na wo yɛ benya asɔre ne ade ana bedi nya akwan me first time sɛ me tu kwan akɔ Dubai and sɛ me kɔ Dubai nso kɔ yɛ asɔre ɛwɔ Redeemed Christian Church and that's Facebook service 2013 or so. And I say enya asɛm ketewa sɛ unia boga asɛm no I started gidi fast forward me da baba ya asɔre wɔ Kumase ya asɔre Kumase menhyia ekuro bi wɔ Tano so kwan no so Methodist ketewa mi wie ma mi bi abɛkyia me sɛ me pɛ oba na me sɛ me nso me pɛ o maame te akyire nam koize sɛ yɛ Kesman yere na ne kunu bɛka ho tinti ne titi anso on ye wose me be preach wo bantema presby no Methodist na satan so fon wo frim e fe na kuban de kuban e frim ba na kuban ne evangelist bi o ho sa abre no mu nimme nti no medium anya offended ba nipa e kam ho you offended say me preach a me preach o table ne ho nkyere o na men wow ame kasa kakra be say 2 minutes na so fo so ya de mo me mfa no enko na me begina mo bantema Methodist na nti no ne me first breakthrough wo Kumase bantema Methodist me ya so we come di jam kwan sa abre no na ese nyesika ketwa kra enya sem ketwa me first sika me na esa branch me na 10,000 to 100 million ese nya sem ketwa ne di jam ye na Methodist for 100 million na ese o nyame de o ye nyoma so me nya bro kra me apeka kra bi kra opportunity. It became very big. Wow. Very big. Block a lot of coin. The numuna Fimbeshia, Mr. Sari. Okay. And Nuna Beshia Takofi. And Nuna Beshia, all the people I'm starting says, and a branchy when you small boy being when you're not so, sir. Okay. They started say, pop it up on the Binya, Sabre Numuno, Meneja, wa Unipoma, Henomonia de Kesben, Ebesu, Gidiana, Bantima Park. Is any young from Mompire Busumi be an yamshe. The first one, second one, a branch be the vibe. Eba be Jinina Hono Moano, Conia, the Adiam Cohe, Mr. Sari. Okay. And the air not talk Bankuni Tilapia. Our honor and that vibe Kokobi. No, Masa Jamna Maju. Dako no be a humi mobonos were high time. Hey, I'm a share a dan when Mr. Sari and Mr. Bones or Kesben near Koshe, Sadan. A dan Cassie no bears a mic in them too. Wow. The mattress at all. And that's all CCR. Wow. Now, Brian, one coco, Norman Tatiano. Yeah. The whole place. Go. Sasari be a pronunciation. Papa had now better than I'm saying. I wept that day. Wow. Uncle Bio. Now go upon your dome. Mamma could share up a new cabinadako. Okay. I would to go to I must start to call African countries. Okay. Messiano to go preach every year. So at a national convention. No, see, 8. No, Ghana, and I'm saying, I. What to him, I'm monsieur. I don't have some. Baby, Atana. Nay, some bay, sorry, man. No, this any maybe sick a sauce. Name Mr. Sari Munion, any more your crochet at Tasmas, and I'm my first rented place. Okay. I want Tasmas, a bra messia cough cans. No, summon baby, because I mean choco on Van Pedine. Okay. This year, my beshia, Cabinada, come and die or Tasmas into my duck of Kansas. Okay. To a free apemase, a buacocans. And about Betinam Yankas, I may get to Ewatas Maso, Yabantima, and Bible. Mr. Sari, I frame a papa Kunyanasa. Now the dear now come. Last month, my catcher was say, Mummy and found Kunya 50 because Nipper buy any 30. Okay, Judy and found Kunya 50 in case you be bra. No, a baby, a chop into Yampire bar, a domoba. Yeah, and then Yampire bar, yet Tanasi, name be a found Kunya spare, said a be or penny be and I be Yarifuba. Now, as a man, American, what found Kunya say a short. Cause he and Tanasi, but no, you. I 50, Nam say, huh? No, say, son. Nam say, okay, no, senior, no, American. That's how Fabia account. I'm so fast, I was 100. Tonight I 150. Nam say, no, so not say, no, so asa. Nam say, ah, you won't come on, say, no, say, care na. A de can't buy an almost almost common baby. In Jungonia, we 500. Okay, so we first 50 no, and a sign. No, we could 100 and a sign. And yes, you know, we knew Kunya
kia no nyina nti sa 500 nkunya no eno na asa sisi a yebusa se yenye den nanse mo ntwen me ba edwon so 3 ojo nso 3 just asam na junsam aname ye ya sorry nipa 20 ni 30 asem na ebisa be ko chance abro 500 am say hi nam say no praise god I see 2 car ba be hwe o bantima park ni so adin trese akwa bia be sinya me chia me so preach o ni asem ketwa da fe be gi bum ti sa brand so yimpa bo ye na bonte ye mo pafiri wa na e gina so okay na de chance ya mpa e akwan chinti obi kura twemo na kura be na e gina ho no yes what that's upo ba ka hotie ene san so ben bantima yes na san ben bantima presby the Methodist for no be kambom na praise for no be kambom ne nso be bri no amako no e be kambom ne san brand kesben so amesan so preach na ti for no be kambom dia na ze aginsam agintre ha san no nyankopon ye ntie ye ohwa kosi asori to so 40 the 40th service pepe penora de kasa chere mi se ye ntu ti ko na menim se ye betu wow we are sorry na me se free na ko ye ma ha bio ba me ne mo be kasa be bia be ko na e di konya adwena asesi school eti esi asoro na ebe tima fe nipa 4000 hey oh school mo hono mo yankopon adaro ma yegu so si school enti be ba try de no ne ma fe no first Sunday no ebe bre ase because na menim se ne ye yasa okay because ukogye nyoma menim sa asara me ukogye nyoma sa bring be 1 billion abontim pitim ka June July si I start to pin pray mo da yi yire ne jim jirewu da ne nsu bi bu mi a ene ma no so man ko free o nsu ko ni nyina mu sei ni nyina nti na me decide ba no nyame nkan so the 40th service ne yes e be free one kwa na enye nsu to bire no maka say nsu na apamo me da fi ko nya me bompa esi na me ma ba bi e benya enkata so nti nsu to nsu anto ko so hwe opemfo nsu bo no yarefo a abaje mpa ebo no bi kwa na no hanto no sa da na bi ade following year na no beto na sa ade wenya yare sa ade akoko nsense apocheche eza ko fie. We prayed for God for a place in Yamempo, so they can't buy a place and son or a person or boss or near Sassi and son of Bonifa. No Yankopo, my in your place. Tina Menim say, Yamasuma da Petra, a woman. Let me name say 1 hour no woman, I'm not so hot to chima. The way I bet your one. Let me name say Yamasum, ya nay Yamaka crazy kakra. Cause offering I echo to us or cry and said when you may never any editor. I mean, Nim say we do in a mere Juma is run about him say bantam say. I do in a mere. I feel chair mono, I feel Jilisican, which Yamano. 10 cities. I am home, and I didn't birthday my money for my man for fro. And now Papa Noah or that Jane or praise be most of one. Okay. Well, yeah, sorry, no be talk, Sabre and a creta, Yentin with that tear robber. The Major can say, Namiran and phone I'm at a curb. None so many can. Eko cheno so nyankopon enam wo so ama manya baby papa ejina izasa mo de me hwese me si be hotel be 12 apartment e da cho no mo so de ko no mo de abo ejina ye hunu hia ye hunu anwo kire ye hunu mpega ye hunu oseye ye hunu ahwe ase ye hunu osere bibia wonyame mu ni abrabo bia ye hu bi ye hu odo ye hu tan ye hu awarepa ye hu adwamamo ye hunu bibia enti de na wo waya ye hunu da wo de be kire ye se branyame do unzeme mama ebon ye nyame de ache brey enti ne nyese ye kohwe bi ne ye ka kiro ye oho yakum enya ba ne ye ka kiro say this is nyame na esum no he does not consult your past to determine your future. Abusafo ajimi nsem hey nyame oye dodo nyame aye dodo I was here gumi enyumre me sure say baby a utie mi free no enche me makwan na waba ahoma no so but me pese me mano kwan kakra sabre obi a nani da so asan adwuma oye awade a wotim niema nkoyi yade bia kanu ato ho ohia yaresa obi kura wo ho a yesi ebe no operation oni sika nkasa odwindwin de aka ne say ni da so asenti wo pese o poison ho kura wu baba by 10 minutes de na pese o ka kire ye ni da so asa e wo wi ase okay
okay moko post o mo letter na but she was some na CB what's papa bi no why dey or your post officer okay postmaster I say o mo de yeah if I say letter man no eko e de koma okay no bono mo den nti o mo ko another bia in fact say ekuro foforo so and o mo ship no eko break ye nti no ne tinti tie ane say ne plane rather akoto nsu mama ne tinti tie ane say wato form wato nsu no obi o kan ho bia awu on say corona ba na say pandemic yes but your brofo bi nso e fe endemic ni free I want to aso nti say bone ba na pandemic a onyame adom so ye endemic e be free so akọ mano na so dem beza me chene say amane ba ye nkofo ni nyina wu ye ne say branche no kwa de wanwu otrini amane ye dọọso awrade gi ne free ni nyina mo obehwe ne so ne dompe ba akokra emo to onyame preserve sa abranche no ena ne yiro wo fie enam say wache nti wacho ena na damfo pa ware girl no cry sisi one na wo na do obeboa obeyire no ho ase obe break storm na ko nsuo na jakra no akonya anwea anante ko no aso chikesie bi ebebo no na san pia na ko to nsuo nim back na sa story na yekasa we no omunya free true story bi mu a esi saa na we de kosi ye ne se papa na bo na pata ndazo ni ho nto ho no oda eno akọ penny fish a obetoto ezazaro ko fa fish ne ba ni gya na waso no na so apata ni mama apata na hye no se achimoda afọ na ba no sa to nam no atu nsuo ni any 10 minutes na wiem aeroplane batata baby papa no no light ni ade we are here om do mo megaphone yi o se kofu yerade mo mefa me esisi gigigigi me salute no no se dey asem ni no so ye ne empenifo ne nam na okon ni mu ye den a ya mo mu smoke so mo nso emfan ditete e ma ye hunu se hana o mo ne emefom ne etwa me hu se smoke bi ba ne e be fe boss no si bu mempa na ahye na jeje onya me otimi fa mess sei no de aye message kakraka sei oni se ne mpa ehia ma ne nda so asa ba no nim so hyew ni mu no onyankopon de send a smoke of deliverance na be ye oje ne mo ade amobi. The same thing happened to the life of Joseph. A man coat of many colors stress we Juma Tofiakwa mede wa be wiase a wo be ye na enye Juma baako mede wo be ye ha na mede wa ye ho na mede wa ye ha na ekire so nyame hire obi a enye kwan kro no de ne fa so sunsum atade na ye coat but of many colors isum duru wo na black and white wo aho kire ba sika okọ wo ohia ba nso ahaban mu no wo coat of many colors onyame the god of versatility, the god of multiplicity and abundance. Ni nuanom de jealousy eji free ne so na de me di wusie nie se jealousy rawa on wo nhwe de onyame de ama wo hwe de obi wo but ye bekom na de obi wo no wo de na wo no so sene ne a owo sa branche we e kan friend say Joseph ya ni nuanom tani de me dwa no wo ni nuanom kura fa ni Juda wo de ne ayeye osi wo na wo nuanom be yi waye Yesu kura ba kura no wamfiri adua na busiam ofiri Juda busiam ye bone mrane say Juda busia kuo mu jata na wo be waje nkwa no wo kotan obi a oson daye na daye no kura no abem wada no ason daye a wo so bi nhye wo mattress koda na so wo de bie na so hwe Lewi ne hu ma bufu mpuchan Juda yeso wo be osofo na unya adwuma unuanom ye adwuma wi a na wo de title no na wo de abrew etika Lewi ankono nka home dawura onya adwuma ni bi na wo bia home dawura ye san de title bro na wakọ join unuanom na mo kwa akosori etia wo bi oson da ye kwa Ruben wo de wo papa makra wo na ye pani eba pani nso de wo nhira tu yes nti Joseph we ne de na wono ho a wo kọ tan no akwa ba akwa no afon wo ni efe na Isaka na Isaka no de nti a na onkwa akon okay because no ho nya den no afon ankasa Isaka stature nyina te seme okay but ye man e di ye honhom etu so mo kwa akon a ono odanyane a de besi wo kon ni mu bia no ono no ka. In the Bible said the sons of Issachar, they knew times and season. They were very deep prophetic. More do much they say Yankopon de amamo no. Na mo san so kwa time. Abranti we friend Joseph ya or no ye hunu be bi ode na abra abokra ebebo. Se me lesti Joseph nuanu mu nyina wotimu se no bia wani mu sina abranti we. But omo ehu omo dae. No mko hu obi dae. Omo yi na tade e no mo ton no. Twa aboa moja
Eddie go so. And any mistake, because Bible said the redeemer of the Lord shall return. Wow. And a year Christo Funya, your redemption, we use Christo Mujem. And at a tenena years might near you so a boy you join the Digina Hodemano. Yes. It is a ucho joined in the Muja Guata dim dear. He said the Wokum Yamigama and the Mujane Casamano. It no matter said their branch and becon Mujan into a Bessan Abba, Nitiawa. Omokonom's abu be actually Joseph, you yate. Any nanu and some koyom se papa obano etiase no san ye governor etiase ne nyama sem so ye governor na che so nyame ma nkwan nya no ne hia yemo obema nkwan empeja wom bro for say your son is alive and he's a governor. You will not just live, but you shall be promoted. Wow. And papa ni say na mo the same people am say wawu no mo na mo san beka so otiase and am do ka sem tia wa matu din say the same people and the same place. The same people na catch batimi o se kwanu tum no omo anom ko catch ne se ma bonto yem ofrew. The same people omo bo Joseph awutu no omo no say be kan say what ase ye wodi hene. The same place Peter Koya wenya nam no the same place no nya nam no a net start say etete na yes nka brabo ti sa pa wa obo ha na anyi ya no adan no ba onyame say da bi the same awode no a doctor say wintimi mfa wo no obe mantafo apie free maba. Amen. The same passport na bia wan fanya American visa ntia obu afu no the same passport e bia pay 30 na bom nyame onkofa foforo ma cap dada na o se fabra mehwa na emu papa no say mumfiri on terekeshefo me ba no wawu mu na mbeka Bible so no mo de papa no kwa abonten no mo kire ni bibia fe no wagon Jane wagon na my time we so about Genesis. Bible said when the man saw the wagon, yes, the spirit was revived. Wow. Tofiakwa nkofobia hu biribi omo spirit and revive. No, papa no we no say car we dey me ban na betimi ato. Me man kwase afu yo muntimi nto. Oh sorry preparation. Me sorry ma ko hear me ba Joseph. Yes. Ampa otiase. Okọ ye no otiase nso ampa odi hene e wo bi maso. Die nuanom tan no ene hwe ba bia wadu. Owo nkwala mi no oto ba ku din se Awurade ma merure firi meje fie ene mamane adwa wure be fi weje fie no amane. Yes. If you come for we ntwam 10 seconds. No problem. Crying crying circle. Na ko edi ne nsa kame. Many ba mo so am Lord family be kumase. Wai Ayira. Besi ne. Me twam a sorry kra me yesofu bi di ne ho kame kwa na me nsa kame back pocket. Your friend no a state of mental cataclysm. wow. At the end of chamber still. Ringe. As I cook my bonnet na channel. Yeah. What your man crown of the signal? Pain ninty and says still shackles neither so honum. Kofobe bro one mufra mani but a mani in free mumu. Okay. As so far rim divorce a bind taffy oh she any pafo for crown of the copy pair. Hey! Wa kai kwa bana sante se kai akwa we die be me say but we nyame on o you free manya no kwa osama ade ni free mu ase ne say obi you free problem no amount the pain of the problem na ewo mu no e free ho tafo be hye nipa bi kura afa de oye obi a won kai kura eh wo de wo bo do de ye nyina debi Awurade yi wa free mu asan yi amane no e free mu eno ntina Israel for say na ye free mu fie ye no onyame be yi wa free afi wo say Awurade ama mewure free meje fie ene de na no school drop out no onyankopon nti mehwe nkofo school. Yes. Ene onyankopon nti aka afe ene kakra na mawie school se lawyer e de akọ school pon ankasa ahyeche. Wow. Se lawyer ene de no opelore fe e de aba achimoda no menche cars mache me ensa so feel like de me na de man so bia me na de me na de man cash man de me na de man me na just aton equity as or die first na lorry fe car nyangopon ene me na me da ba bia me sasare be hwe se ne papa ha na wo de me kan show nyangopon no nyam wa fidie so de kan so ache me dan eye makomako 18 bedrooms. Hey! Ene esa se me kura ha na di kan pi ngobi akra ni sasare kunim I say I am the Lord of all flesh. Wow. We no say is there Yeah. anything too hard for me? You nyankopon subi bi yome no nana aboa na ntwi akọwe ahaban mu no oye tuntum owe ahaban mu no green wa produce milk white nyankopon na menim say ye more ifri abetri ba wotwa wa betri enye ho ne free e chese ni nim di mu eni hwehwe bia na papa do ho to no so a ade nyina deep wow
ne view yi asɔre na papa bi sai no tehwe ne me kofa no se mame na ho na papa udi na chi a enye di obehuni Yesu odi ne nante a enye di obehuni eyi nhira eye nkoso ene kwa me asare kara na Yesu white red no ono sa no na bi bizana say kana we o say minim be bi o ka ba mi kura wo na enim se bi say wow erade aye ka bi nshira just say why speechless seriously unim obamba chata be sra no wate oh sabayo yeba oh sompa mo akwaba meta sare ke kanse bi die oh enyehu aro ni mabusia fo menim se wotie me ba bia wotie me no message a odi amma osisi a no aka bibi a kyerɛ but also pese odi adanse bi wo pese o ka bibi 0551 931931 0548 931931 0551 931931 0548 931931 baba me was surprise video be the man I me was surprise video be the man yima me enko wa na eboni aye waye bia ma na so se me show ko se e be ye fofra na edum radio no na yin nkomo why okay mami ntio Kofi yedawasi bida uku anche sema Betrayal na nyame tia me de e ka no se nyame won ko so antiano okay na onya me se ya wa ya de ke tie bia ma me a e bra de ne tia se papa we nyame aso apra se ye di me tia bibie ni za e bela ti bibie e se na anche nyame antiano yo pa plan se de wo se mo na se mo and me da say hey hello hi ma Macho, good evening. good evening Macho, me den nyame but I feel so. so from oboase Ebuakwa. Buakwa okay oba pa mami ntio
Pacho, you don't see the thing that I to. And I may call you in the week of I get a few months. We don't really see the meeting on the system for my evening. Yeah, I don't know. Okay. This is the rest of the thing that could let me in my city. Come on, can you not come up now? That's it. Sisi obata abesra me. Obada sorry na ka ni sinu kwana no. Hello. Master Tofiakwa. Shishi man. A bagas open private top pan or dia ayache do. Catch our team for and say, Mama the told me down on country no more question. Why? No, I don't know. Sorry, police station at you. Master Tofiakwa. Aso. And the program way and you swear with me. Right. I'm on a rahopa. Na ashemi nkura na sanso ashemi de. Okay. Baby a misua de kese pa ye se. O se de oye ne papa ene obe ne papa ni bi. Yes. Enti me pa che opi obi ayo papa mo aduru baby. Ade na ade boni kira ne kasa abre. Okay. Ene me super fi se. Baby no kasa impo na mpabo obe hwe den. Na baby obe de den. Na me kama ni ene. Me many baby kakraka bene the gume workers any baby that free almost working Fra aso. but assuming kuna pa Okay. I thought of that when I mean come from what Ti. Me bomb pie say next week. Ne week. Say nyame boa no wo kumase a. Because say afa na ministry no ye behwem. Ade na asi. Obe ye ministry no obe so mu no. Challenges bend the womb. Baby wo ha we share den ma no. Na nyina na ho nkomo ho ka se ani e ba afi ni egusu interview. Hello. Hello. Obaima. Good evening. Good evening. Ajo bi ahun ede. Arade adom ba cho ma minti o. E papa nyame sha no pa onya yume ne sem power dia mai. Okay. Yes, and come on ne be kasa amai na nka obakuma si bia waba. No ni aba be bom pa kaka. Ate. I didn't come home show me. Say this year on I na country wo abrochen bebre ho agise nya abotre give visa no hye dem. Yeah. David ya give passport na to hye tena we. Hello. Pacho, good evening. Good evening. Pacho, edem nyase. Na we tuma pa we nyame siro pa. Ate. Na me siro pa to bom pa mama wa. Mom pa ma ho. Okay, obebon pa ya man ansa na wako. Why? You. Okay. Mate. Hello. hello Mr. Sompa station in boy Me ba ja Sompa FM ni. okay bra me to chima semi mama kaka me kasa problem Okay. Canada Nada, okay. sister be now when you saw what Sompa show no we need the day. What is strong be other Tosco that was very impactful. Then what you know when you 21 years boy, your son is Daniel. Okay, opani unim. Seka Menim papa we say or Menim na man in the number that here. me ba cho unim. Hello, opani. What is story no? Me ba cho utie me. Go so good. Me ba cho tie. Opani nya botre. No. Producer no show no oye on the produce no wo ha. One number ya wo de free ofre wa obenya. Yes, you are very interested. No problem. Obefro sisi ya why? Mate, obefro sisi ya why? Me da CP. Hello. Hello, Tafi. Bemena. Good evening. Good evening, sir. Hey, nyame chame. Enne, kamenti na kamenu mo bloku na. It's a bit Tofi. Ne papa. Ewu, enkula ya ble, ene di union na busunya ji. Na ye pam ye sa kokko na bedru fie no. Na nyame akwaso, wa hyem nkombi o presby. Da wa chia me be fi kwa na me nyale me nsem. Sense no se ma chia nyame di pa. Tofi, me gitsa me di adwuma nyina.
the cover. You see, me need the 5 months in the TV, and then you could share it. Okay, the best shit the most suicide about a home baby and tea, Menim. You can make running to the finish. I'm a teen as in the war. Nipa be our bahana into the cheese that Yame Champion. That means you get me. My most best times in an Sakaya. So, the money for Yamia common pie, mamma. You see, no, okay. Producer for number no. Enku ho. Nyame akọ abebọ mpae ama ya ansa na yakọ. I asemo. Hello. Hwa say I was here gumi. Meba mami fa we ntwa mu kakra mra. So ansa na ya beto akọ no so na afedie. Menya time ma no na. Me hwe nipa ni mu no. I say me hu former regional minister. Mayor. Okay. Bibi says yes. Baba, nakupon ichraw. Traders charcoal powder. Abadwa so. Na wona e de baaye no. Adwuma bi no se emeye. Adwuma no baako eye se onipa efa semna ene sapo edware nipadua no eyimu fin kwa. Nipa cha ode omo hwehwe eye se wonso onipadua no mu no kwan ya befa so anema ye poison ni akọ anema watwe agu nipadua no mu a eha nipadua no ebe yi afri ho eye traders charcoal powder yesusa no ena na yedi twitwe yesin bidie bomoden se obepe bi ne kala no eye akokọ sade ena tuntum enti wo de okwa bia ma me okoduru ba bi eton charcoal ne bebrabu ba de me kanfo de ama no eye traders charcoal powder bia na ne bona ye odin a wo se me pe de se we yellow me wa yellow ni black na okwa ebeboa black and yellow kama freyen 0243 943 413 0243 943 413 uwi anu ape permission heba mesha eyaduro na kefo so landi na de aba eboa na eyi ni padua ni mu fi nyina ma utimi didi kama emwa hoden ma utimi gina wonan so ana permission family so eye made oba wakọ afichire bosome so na obu nsa nipadua no to da kra hu se body no enhyeda nyefe oba de wo sa body no eye fe bomode na family ni bi nanom uwi a ye wo permission bema capsules eno no eboa mema eboa ma titiri obi a wo sisi yade no eboa ma niam nyina etimi etoto na kwan mu freyen 0532 667 667 334 0532 667 334 just metima fa be 2 course bi na mababa pa ho time aka no opese obompaye edemayen na osre nyankopon homobru hunu edemayen. Hello Ami Me pacho good evening. Good evening. Me pacho mi di de mafia. Okay. Me kase fi wokrom. Okay, mafia. Prophetic ma hwehwe wache. Oh. Me nam problem pa ma nya obi amana amoa me so me kama no aduru. Cause me how na so me na so. Me bacho unim swami. Me pacho han minim ho. China awrade adoma hia me Hawaii. Sompa. Yeah, wo enum hotel. The opposite one a share filling station or no. Or they also person Pauba also hwet Tofiakwa why. Ba fa she utrimu say nyame tiasi no problem no namu. Nyame chia me be bom pae de ama but fa she utrimu say wo beje wo nkwa afiri wo nsam de la lai. Why? Okay, me that say. Semo. Nyame chia me. Mami mra so na yemfa course ni because your time aka no. Kabe 5 to 6 minutes na say yeah sorry. O bibi a woka mpaye bi apesa wo bo e de man but mani baji say enka say in a week so wo kumase a enka wo beba me atoa so afa ba bi because on say ye beduru ba bi ya ntoa so because o ministry no be wura mu no wo be start prayers no attacks a wo hia because ye mu bebre bi o hia problem kakra bi na ba mabu enti ye hia bibi me bom pai say hey yeah ebe an instrument of blessing sabrin ai hey and next week nyame man ntem
Oma hen full gospel. Okay. And asata and Samia Dubuachi. Yeah. Na numere program. Yeah. Oh yeah. Ntino. Next week be kasa P and baby do nyame yes. Ehia wenwu na wa obeso ku no premature demise is never the solution. Yeah. Say uku ho no na anya hwe. Okay. Uku ho a we selfish. Kayen a wo su jan ye chire no. Cause yin nyina wa manim ti se de wo so na manim ti nyina ye nwu ni emfa nyame wiase. Ema no ana. There be the onemu no onyame beboa ye no wagye yen afrim. Na nyame ya dom nso a Tofiakwa ene bena ho. Okay. Ochine wukuo na ya wadane efiada na nsen wo yenim nyina ye bebo empire wo ayi ho adwunase. Okay. Enti mesre na ode me number to that after the prayers. Okay. Say bia oba wo do opesu ku abremo empire ma wo ya no akogu. We were empire fansa. Abanye empire na wi no hu mia oba me. Okay. Yes, and Nyankopon so inshira Onshira me manager Mr. Asare. And ne de on de me buy, but next week the one now de me buy. Can one okay. Yeah, mom pie. I speak over everybody. If you are sick in any part of your body, I declare may the touch of God be your portion. Amen. Ayaresa a work Christ Jesus moja nimne nsem your portion. Amen. He is still the remedy for our malady. I speak healing in Jesus' name. Amen. Na fe ni ohaw amane abewone otan di nani ye hom ne so nhye so tumi madome. Mesre mpeje efiri nyame se nya portion Yesu di mo. Mesre Awurade se mfuturo mpo na wo beso a Awurade ma ne nya sika futuro. Awurade enhye wanu nyam ewo watamfo anim. No ma wukuru wanyama emuso. Ewo Yesu Kristo din nti. Amen. Amen. Baba ebiana obi situation onamu. Personal person no bonkomo. O number bi abitimi e dey amani pa 0246 0246 37 59 and another 37 237 no actual 59 no asa actual 37 Pacho Sisubi 0246 37 59 37 Pacho Papa me da se it's better wase pa Yankopon nhira wo se yeto nsafra wo bae nhira so wa me ayi nhira ne nkoma oni abɔ no obi a utie bia hu sɛ nyame akasa ye ho awrachichire free nipa ho pa nyame hyɛda de modom yɛ nsɛm nchichire yɛre because edru bre bia ya na pressure na no den utie owura ya wakan ya ne papa ne ne maame abrɛ na ne papa wu agya na abusuafo agye nneɛma abɔso serious na ne sika ɔde adwuma so ahye sai nipa we no sɛ nyame na de ne nsa bɛka na koma de bɛya ne sɛ on poison no ho no mfiri wiase ba sɛ de papa kan no ɛnyɛ ɛno na ɛyɛ solution no hyɛ no nso sɛ ɛni da so wɔ hɔ ma Job asɛm ɔkan yɛ wɔ ne Bible mu yɛ me de paa yɛ sɛ ɔse dua wo mpo ɛwɔ ni da so ɔse etwa no a ɛbɛfɛ na wo nipa enti samane ba ɛnkyɛ sɛ nkunimdi ni akyi bebe oche de nwum bia ba hwehwe ma de ne so me hu wo se aha ye kwan ho mentimi nka nsem bebre wo pa ya hia me di ye be hia wo dwena se mate ye be hia wo dwena se na ya kan nsem bebre but Nyankopon nhira wo me da se pi enche na kwamna kase ene ne dom e ba betena se na asama me kan nyina ne se ewiase ene da so ho why and it aso ewo ho nyame ti ase ebeye e man ne de wo famu no emu abam sade obi hye man paboa na nnes obowura ne dem a ohunu paboa a wonhye obi agi se 3 series nti wo sere sika ansa na ene abrochire ehemfa no wonko kokohe ne passport visa se no anse bubobubom saa ebubobubom saa na nyame tiase onso nyame beye bibia ama me na yima se ono na eye production ebo ayen ma Facebook and YouTube no onsa ekaye asonaba ene awurabana ntimi amma brekona no minister so no wo ha me da menu akwa me asare ase me din editor Tofiakwa Nyankopon ya adoma ochena ene apostle Paul Kofi Ajikum ebehia de komo bibre
kwamna kɛ so meni ni be hia wona menim so makra